nimberni dasamena walisi verna borong recho cuma single biko kirbo bikin da begitu bikin na sar-sar live itu main single biko ena nonda benua baka kina na besi buru-buru nimbul berana lebih viti ena vita mana baka mati itu mo bibi na tamata taka nimbula ena nonda benua ki kimni na keling ni bingarabi bikin na nasi di bingarabi itu na biya ena nonda benua ni sambul benaka na lo mena sana baka turanga tulu ta konro be mbuo ke maduata baka ni benaka ni buning garabi ta be single biko ena buku ni ngol-ngol baka buling ande ki na taka Bekimni na lubebitu ni sama tu mena biasa berbura, akiru bikin bagi ciko na bio kanigo, na single biko ni na rere taruh ciko ya, dia pekan marah mantap betongori, ya asal nabi tu tak mantang anak ya, mana kaya mantal teko mantang apa teko na marah mango, nonton bulang itu kaya na single biko, na tuan ngau na leka mayongo. TV, washing machine, forbanaga stove, air fryer, smartphone, kenanduan nondol na izo. Iyo mo tatolo ni nazaba nga katol sa bulu ni tune, siya nangauna nga eotikina na scratch cards bakarotagi. Watale ningewawa siko ya nibe new wall AGA ebole kabiko. Tiko naka elabaki. Na vaka rimba mala-mala. Dua vatamai ena non-raw vita lano ako atukur mundu kay tayo na wangaliva. Na liu ni food unit ena tamba zaka ni mbula ena non-tavanua. Rona vita lano ena ulutanga na mbimbi ni kakana enda kania. Romoda ka sarap live talaga na Facebook page ni VTFM. Ni kuwa manatin karo kinandua na vaka rimba mala-mala. VTFM. Kamisa ngai kachi. Bila kakiro boy kita bagi tiga bikin na borong cumai ada single ni kuah pakai tiga tumbek na taka ada single wendai ada people bola na bikor na taka maru tiga tumbek na ipakai single rongoda na kibi pakai single bungur sirken na kai ku kan tiga single ni kuah na ulu tangan non tabi talan no na single wendai ndai membaletan na bimbi ni kakana enda kania sebulan kan bimbi na kia na baru taki beira rembulia beira remai baru taka baka na bikian na mai pakai ena kena ruimbimbi na kena itu matela lai meba kaya kena dokina enda na bakambula bon non bulangi ndo kaya na single bu ko asal ngandre mata mena ba modal teko mata ngabi kena single benda ini bulu bena ka na bulang to kai ni bulu bena ka atu di ba modal teko bu ni mata ker naka taina maramni moirana vitia sawa au wasu ndeumba serua ko sani mate talanga ndeumba serua la wale usara na itu rongo bina kaya na single ko ay maramat ngali taina wangali ba bikim neno kanda liuliti ni head of food unit and Ministry of Health and Medical Services nimberin daru tikbu ya na bugu bitalo no bombo tin don na tikina bimbi na kera na magiti ko na World Food Safety Day kira laki ba authority ko na kera sobleu na siti ni suka na madhawa katumai observe itu na itu na mona libeli ka wa madal titikina ni kimni ni mata ni ngone le ngonen duondua na kena mai dambeti na itutu oni sameli takatiko na ngonongo na ministry ni bula kina sena na Ministry of Health and Medical Services ngono ni saminding ta kina matagali nata ba mande se oni baka samatak nagvali bu atu ayo dana rerele we adu via balatuni awasanga ni tatanda takame una nangona samai resign kina net no wiliu makau mani nding takame sa torawa tauchuna bunani wengarabe member nang kena ngai interview takio au yo dana rerele kau senga nikela me una takaba badaba ayo sa wabi di nak chingna winding tak na bisu sing ni ministry na me medam bitara kina tuto ya toto mitali tak na iyo tali tak na wengarab kina sa tu kena boleh iyo tu sarana kena boleh na bisinga wabi na wengarab na waro tadi na kakana do no benak terus na tuk sare na bugni ulutang bimbi enda na bitalo kina batana ka na itu tunggo ulutango na bisinga andra na matilai katalau basilu ba akavi kira bi kataleso ndono magitu na lo manindo na singa doro tigutiko na mbimbi ni World Food Safety Day kebna ka atu na da kalaching na UN do chiki na ve chiki ni singa do restaurant do solia do bakana ni mukine bunga na ve topic be kasana kai enda ulutang ayo enda affect kina le niveau noa kando vira na ronon doltin kawalungo kana UN assembly sange tukuni kina me savana numina me sando na technicien me sambe wa tik me bana ni mukina World Food Safety Day chiki na World Food Day da tana World Food Day yo sange kongo na ronon doltin
walumbo sekina rondultin kadio sanga tekebu na kena sabak na numi na World Food Safety Day na kena sanga chungon me wambimbita kina kena maroi tangu makina kena baro takina kakana teku seranga mena ngona sa harvest kina la mena factory sa me ba bulu irna bul takna buno ni wal nikana so irna takababakyu sa na chain kedengo kwe kaya baka mbimbita kina kena maroi tangu maki baro taki kena pack taki ada ni sa weekend ko kiyao as a consumer ni to sa ko na kakana singi ni ndo anakana rani baka buno nonda tobi mate iyo yambe ngana tiki na bimbi kwendo baka mbimbita kina safety na food safety wana kakana ndakania Don mo benak kiro no pambulut sigo be Sireli ro wato ko kon ro anda benaka o John and you people bele ke nandon na buinika ke nandalo banget taki tokongo wata benaka kana mandanga ko bang taki tongo Sireli ko John bele dalo wata ke nandon na buinika totoka bulong-bulong nangona tapati ka bukina wala ta sarana na World Food Safety teko na ron ndoltin kadiwa sange baka mesange kalima to ngani amba kingo na kena baka na numi na World Food Safety Day iyo teko kito atek nga baka lelenga na kena sange baka na numi kito me do tak babel kati kero na agriculture don mo na kena sanga me do baka na numi na singa bimbingo sa laklak chukme na bak sa oti ando sarana kena songolebu na civic center o singi tikina artu anu kutambana kena Ministry of Health artu angarava sa manyani mina mbaki ngo me sa taki mandai asas bakara bata na bana mbaki ngo sa dakati ngai suba numa me boto ki mandana asas bara mela ko batal tonga na zimni mbaki ngo kona na mbaki ngo na kena zime prepare for the unexpected kona prepare for the unexpected ngo wakani ko wakakene wa example me ko na walubu se sonanga na dangi lamba na wikando ya donda sengeni ndo na makasa na mboko mandanga ni liba na we ndawe le tonga mboko basori na liba se na we sa donge verna tambana rambulia na kakana so iro na sa na vale ni kana va production na production iro na restaurant na no do marro na marambi na frozen food so ko na dimnya bangongo ni aton na kavaya enta saba karo chiku o iro na wikamba ningo chiku na non system dar na baro taka me kya aton na lang va na singini affect na kakana sa chiku na non backup freezer an example chiku na backup freezer na marro kina sin affect na kakana sini me sa mbok tuwa sa ambiu tunga ngona nga sa ontal me kineli baranga expect ko mero bolita ka bir na leni bonua ko ara ndo ba una saranga na lenga ko namba kingona ngo saranga mimbala tinda sa bara ndo le to kakina na walubu na kabayando yato iyo na biya ba kibiso chikona theme so namba kingona ngona prepare for unexpected Wambo boleh tunggu celebration venue na City Nisuka na Girmit Center ni pa matal kina pagalak ni meron dertos na saati na mada mengona singalo tulebu may na diwa kina rua sana ambiu dak tikona kena berna na City Nisuka sa surat tikina orto na korbule lautoka na dak tikina basic na oratory where ngoni buli na chikona setup na booths ni be neto tambana kina be tambana tale so na ministry wakakina orto na consumer council biosecurity orto na social welfare kira na be tambana kina mi bito konta kawata na kina ngara bichi kongo na food safety so kin bisureti tugani vera na tikumena sas bakara narani ngole sumbuyani na kanale maro takitiko kakina na information awareness vera na len wonwa sa salamanda na food safety da na tabi tambani bula kana we tambana tale so balatanyo kanta kaya at the end of the day we are all consumers chikutal nga non tabi sa chikutal tabi na food production no iro na walnikana sa chikutal nga non day tago kandale len wonwa don mo nak donga na singo maramat gali iyo donga na singa atu donga singa right donga na singa okay toto ko boti di ba baro na kanda ni katili katulis singa na City Nisuka na Girmit Center po boti ni tutu bimbia bekim ni na kada na double take kana na makitelu melu toka bekim do chimben gore na wabulu melu toka dai kambe kambe te sa marmalaw na bara ni maramat gali era ni bibu kisara boli bari waktu rete kata na nomuni kilaka na buku di bikai so ni bulu taka be irando bulu bulu chinga na bulu bakasumya bondo na ngauna era ramat aku irando bulu taki
Iyo atu kitondo zaka babolak sar kirto na nito tambana na nang tambani na health inspector health inspector chikta orto na nito tambani bengara na councils na town and city councils ko kitondo zaka wata ke na no rabara ram takindo bata kay tomek na good hygienic practices training right. So na training kitondo baro taka vera na volvol takia na ngoni sala vera na food vendors na ngoni sala so ero mandanga na kambani lelebu merdole barara taki na tikino go bambimbi ni bakalawa taki chiko senga ni ndonga na kaki tole tukuna but ndona kai chiko bana bole ni lao kona ni to Food Safety Act 2003 kana Food Safety Regulation 2009 lebur na patsungo birna pamimiro na kador mena kor oile isa kami ngor ni tukutuk membale tabol taka kade betini ngoni sala kala kan to kera bang to tukutuk mena kor roi satu kudu me ani tambu iya apa pati sa chirum do timi sa chital ngana bi bunoiso error lagi taruh pasal kina na kami baleta na bunango na no ditukutuk ko wile ka to ka na bagsawch ni tukun to kina ni bunga birna kan darungo pamimbi na dabi korbo bite buru chunon bulango na bultika kana na bi tolingoni sala Athabra no muni tuku tikina ya kaya kaya eragan revi merabara ramataki. Iyo na matay ni ka bakalawa na endoy bulbul taki kondon me bakala iseni eran chikana health license under the Food Safety Act. So okwaya na keman na vebo no tedara chikini nito tambani bengara berto na health office. Na we subdivision care sana we tambana care pakatlang hirto nito council. Wer na bulbul na ko korala ko na koro bulbul taki ba na kera may bulbul taki na bono bakataon ni. Ero meron nang wala ba nito health department ni na council o na bakador na kena inspection kena be ka matalele kena na bakararam tek talanga bir na da suti mera bakarota kasi na non bakarota na kakana mera me kwani rani ado kina na tuvi mate batini na ado na tuvi mate ena lakmani tuktugu walimbula kina kito sana ga daka listale ena bonu evu mekina na tuvi mate iyo bakala tal chunga era rani rana charge taki di chukuna nito penalties batikena charge bana Food Safety Act and Regulation ena tambana sentam ni ube bakarere kina bana nito sasanga talanga ngo ni ku abaku ko sar ke to council kena health office ano bakararam tek kina len bonua bale seni na kena sabsabana be na karbarota kana buno barota mekina na kena pek naka kerkeda so na singalu tileu sarani rongol yani berlebele wataronga sana sultanti sana information bebu keira ka kitondo barota talanga na training to health inspector na council but kerto na health office na we kenda na women's groups na church group ravena kata mera me bakara mataki na kena robol taki satu bakara na we tambana ni to bengara ngor merna we buke ana no bakara mataki na lawa wakati na kena bakara taki barbina ka me sabsaba me kunindo na kaya bakabuna to mate na kaka na robol taki kimeli songori ke devita longo na kena tarovina tobi mate na kaka na evaro taki vera na production line Baka kina beira na bulbul taki na tole oni sala na makete o toto ko bodi matakali sa porta ke mayo LV tinefili sa toto ko ba matala ada singale uniko taroba si mayo tuga tatu kive o botini ba ron sumay na kortura makaw na kandorgo ito yung na lawa both na advertisement on TV and radio programs and newspaper membala kakana esang ni binaka na nondambula kakana ka bakubuna NCD Binaka atu iyo na sa sangsar tigo ko na tambani mbula na tikinongori na kena mbiuza kena lawa au kilanio Mrs. Atera kama na kila na tikina tukutukungo sa tigena sasanga ni ministry na kena draft na requirements iyo kotonga ya na lore tikina we tambani keda in regards to trade and health but na tambani mbula sana ndo tingana no ile na kena tango maki na mareni mbula mena NCD makatalanga kina na food safety yo kila na sentar menga yo satu na lalau kina lawa sabaro taktiko yo na ngai muria na kena lako mena ni pasta kina parliamente ya na tapos naman food safety marama matanggali tayo na kaatu food safety na kena bakarota kendo na kakana na senga ni rani bakabuna na tuvi mate sa tango maki maroroi mai na micro na germs mega menda tukula na wenye mate sena
siana sotale na kaira ni vumai na vanua randa kani wakarete kimbek ya wakana me zavu mekamendana batini withi wai wala katoka vena ndona heavy industrial area Right. me siwa timbak mekina ika Dono yo. ya zavu meti ndona kakana ndina e chiko na riske Iyo. irani contaminate chiko na ika ya Nakakana. sela kakana ya Iyo. onge me warutaka koya wakana James mokenda sindani reitha Iyo. but na nonda warutaka menda bitu chiko meka nonda wakasama Iyo. amu warutaka bilang nakango mekuni ndona micro contaminations Iyo. ndona chemical Iyo. me toba na kakana Iyo. mbari niko ngeli volitaka Volitaka. so wakana na food safety waka viti Iya. nonda tango marketing na kakana mekuni ndona kae Bakadadana. na Iya. imbari ngeli volitaki se Iya. warutaki ndaka ni wakenda Iya. Ron laga ibabu na tuimat. rani bakabuna na tovi mate Datala taruchingo ay maramatanggaling taina. Why food safety? Okay. Why food safety? Iyo. Na ukila ni kama kame samia vaya na UN Assembly mesa na numi mendona singa. Iya. Kama mbale asa ware taksar chinganyo kwa sa wakabune lebu na mate. Iya. Banda the WHO data kwa bakabune ona na milioni na mate na wies na buru-buru todo ko na wiyambaki na mate mana huma ibana kakana on the safety issues of it Chasange oira na ngoner do affect ki balebu ko ira mbeka na malmolu na nonra immune system oira na ngone ira na sanga sitoka so ira sati ko rabir dan to mate jaranga to mate ngame bandona kakan wa sarara seranga nonra bakalenge ikina yo ko talanga ronan ro bakana na mate e buma ibana food safety ya bakasanga ni tango makibina kana kakana bana WHO na data ya ronan ro bakana to mate rani bakabuna ona na milioni ya mbake mate na data kaya come sa me bana UN Assembly me sa me na numakina mendona singa ni World Food Safety so kaya bimbia na significant issue ni food safety kwa sa may bak na numkina mendona singa na we mate ato mikina kaya na do affect ko na malmalum kaya na ngoni sar iyo kaya naman nga ibiti do chiko talaso na data na kita na bakitol sa timbya kami kaya bakaritek nga ko na ona senga ni tukuna na wano ni bolbol taki na do na kakana do talita kabalevu menda do bolia saurarao so binaka iyo dana bagia kito kinadali sto sa ngir tukmena health center suba ni natubi mataralak chuga ni boni lebu na thoka lolu amosi ni kete go atu senga nga ni to expectation chuma iranga ngon sir nanga sisar go sa across from the iranga ngon iyo sa ngo iranga ngon sa bulto ko saran kanya nakakana wer sanga sisaro irna dormo ngonela reflecta ki ngono bana nakakana boy na ni raboliam do chunga na rabol mikina ko ngona sangela kina nito bebangkan gaye menda samta chungona na rai oiranga ngon sar ke ranga sio sonongon ni sa na mati asa me bana kakana ko era ni tamate kede na itamba ni ambaki mbula kara ni affecte kira dinasar don natar go chuma be kay bitindina an sigle ni ko wada ba na balikana en bochuge sona ka rawni ndo da kaba membeli tira ndo bulita na singa katarawa kakana mbulangi ka kata-kata taki bondo beka nangaon ndo ngome sona kisi me pakai wanda ita kitimane single briko iyo vinakatu iyo kito sado dingoma toka na kisi na ko rendo kata-kata tiko na kakana ka kito sa sang sarchikin wako ko na tambani mbula na kena ni sala ko tiko na be bara ramataki iyo san hachiko talanga na ngauna ni bakani chuwani to bole ni lawa me na komersara ko to bal ni bela waye me rawani na kot mersa charge taki yo kito sandu sangati ko batike bimikera ni to council men donanga mek me na kona inspection ba mataklila ya daran dolore kina na nonra wakat katati ko na kaka na bulanye mengay volta ki sandor si tak na complain ka kito ndo sa sangachi ko mena kito ndona singa me kito na rawan ni geta tachu na evidence me rawan ni sanalak tingno baran taki yo sanso sa tok na talendendre verna do volta ki sana sendo sila tan donop sin bad men sala kan na no vanua mersa na vilawai TikTok otoro marmatagali singile budi kuwa nangoni sala era ni rabara taki non rukun roira
wakila di bayan bika rasota kaya na bibalika na abang bibi na kakana rakadin bika indota ni mana kira kira sar durkana was makina balat satu na mona libli ngongo na matini kaya na takaba sendrinda londor bagananan bita nga na Facebook nakap na ngoni salan din andondonu mermuria naka Kito na nandito tama di Magarabi chika na Amy Street na Mosi House level 3 we kibito nga kina nito headquarters Dinham House ararandong wala na nito tamba na food unit chiko talang na way councils no health department kabakanda kami na sino say subara na ngol talang virtu na SCC patala kina na bito way tamba na Magarabi na SAB na way health office kede wala ito kina walimbula chiko talang kina nito tamba ni Magarabi merarani kota taki kina na nonra kundru nito kulit juga na dorongan lalaki sawti ni dona tak kirto na council talaga chigo na tambana ni mbula se orto na council madal man kina merani mata chigo berlin bonua na bonua do didikina orto na erna be town council kina city council chigo orto health department kara chigo na health inspector korang garab kiri chigo na be garabingo na nonra license taki na be bakararam taki pakatala kina kona kundru na complaints rarando kota daki kina so kaya bakara chukana tambana ni bengarap korto bengarap kina counselor rarani kota kina yo kera bola ko wikito rarani kota daki me wikito au klani ndo lewe sando kota chukwe consumer council yo consumer council sando ngi solele stal me wikito me kito sando ngagarap ni to tambani wi wangangai ena tikina ya na bukni kunru rando kota daki membale tanakakana no uluai bakara chuma ko bakara na daka juice is nada ka justa nga na na mo to na reality ni kaya to chito tumba ebi nak ni rakawikin le no me baleta no tago makina le no rarang ba justa nga wilkina na kakana na kana definition ba bakala na kakana the things that you consume so na juice e wili chikukina na non rabakala sen takital nga na kakana na non iyo nandra muria na lawa kena na sabsaba na hygiene hygiene practices in dona ka kitondo waka bimbita ki gobyerno bulta ki i kakana but waka nga ko ngoni covid no sa wata to na linganta the same thing sarang me tango makina kena waka dewata ki men nduka sena James Maki na kakana arani waka buna na tubi mate pada weekend dolis to ngamen lo sengon nambongi oring tabu itu mai the mix taki juice kambulu-bulu sesa ngai maramatanggali Isato siya nga sarani rem ka introduce tak kina na iyo na that's unhygienic practices meron bisutak iyo na kendo sabat binang na lingan tangay para tak na juice na kakana umbi binakan kunila ko na lango na kakana ko may maro na fridge ni sana na kakandara sa chukme na kana storage instruction ko na tukutuko chiku for a purpose menda wili kan baka ramtak kina na label na food label ya so litik kan na tukutuko menda wili kana maro na kakana iyo nango na menda wang takina sa expire sa out iyo kuni banga taka badaran di baka na tobi mate bi kan dalin bon so chew si chukana baka samu garo taronga ndo baka na ilaw si ruli rombek rosere dari sa expire na no nga ndonga na singen dona ka rungi kanianga kero tu mate o de mbete kina au taronga ba rarama ayo rosa kelaro sa expire no tu no ngai lembe na rokushima ngori na nonga daru kanianga ke ba rutu mate o de na mbete kina Binaka na waktu kero boleh kami na singa na stoya sana vea o katal tunga kino to keni stoa balta ni sanga nindo don mervol tak na kaka na sa expire wera na leoni vanua yo around the rosa vea sa to sana kino ruwa kutulawa ni na kiana ba kuno wera na to mati bandindi na expiry goods na food ko sa expire so yo sana to kino to keni stoa ko katala kino raw na non runding dingi pero wang tak na kakana na singa ya dina sar mo ni so na kaya do ya tu weekend do no menon dingin tasar ko mandanga na kasabulay to kaya aron da kene talent do ngauna na kusima ngure na ko tanga me weekend na lenga pero ta chuma yo titu sel silmi ko vida na yo do no mendo expose ki na nakakana mbuta na kenan do bolita ke bombimbi na makitelevisyo ba na temperature ni kakana kira danger zone mbuti sana mata tembe ko bikem ni ba matal madakin na kana iyo danger zone na may na 5 kinaono sanga vulwe may na 5 degrees kina 60 degrees Celsius yan na danger zone nang wanwerando the thrive kina na bacteria kwa na kakana mata 5 na degrees laksomu kwa na chilled iyo sanga chuka na frozen ko me chuka na -18 -18 iyo ko chuka baka na ibola ni lawa
kena ona sanga bulu 65 or 61 degrees up, 60 degrees up. Kona hot food, keeping hot food hot. Kena keeping cold food cold. Merani tango making ona kina na kena rambula mena manu so mindi ko reti ko na kakana. Ko rani waka puna tovi mate. Iyo ndile tiko na tarea na cooked food ndonu me expose tingan na kona ready to eat food one ena loma ngani bana ya uwa. Bana ya uwa o tina bana ya uwa ko sandondonu me diskataki se sana singin ndonu mena boli taki tiko. Ano tiko for our role. O sige, o mo putin ito doon may deklasan ng lino nito tungo. Autaro man nga, bir na kandar ora di matatabi na kabira na ito ya. Nakatino ililiwa. May bale na puno ay mariki na nabi kada kanya bising ay maramatanggal. Doon may tap. Di ba matal malaki but iyo. Binak iyo na freezer ko chukeda ko na frozen food. Meron na ka ba kay bimbingo man. Makadalo ni manman ni sonongo ni sana songale usanda do defrost tak totol tak nakakana. Andara ni bakabune masali mboye bale tongone ni kwendo do ni mechiko ngaba na deep na mina freezer kona minus 18 lako daki right sanga chukera kona chila kora mbiki na bakana yogurt na dabutalembeka na fruits kora rani mbiu toka irava na chila na kena inakingone ame Itu na kenina kia. Itu na kenina ngona me fa kena baka example me ngoyatu. Ni nangona nga iksat ko tatani me kina nakakana me na kena natural habitat. Sena bono etiku kina. Sa solia sartunga na ngoni sala we na micro na leo na da me. Mama so yun. Iyo mama sidela iyo mersana ko sa ko tani me na bono ya. So ko ngana ko tuskin the handling of food right from the harvest till it's served to you na chain kete ana bunua me marre me kina na kakana kesa nga nengono sandala kina na kakana sandala sto na katu ni contamination for example mena samus musngana tombi to bangonga yotinga to bola kana genola tasoba mai tasoba talaba na kakana kesa sinre mang tal kakana ya so ko ngone to ni inspection keto ndo rede bale na mulmungo ni rambi watu na kakana na weni mate so kongone ame dona tampane asange chukwana kana marro chukwana bana fridge merani me taro birto kana man na lengo na nonra mbula talembe mai sana nonra sangatan me mera tek takana kakana ko me nangono tange bang kina sa lele usar to ngoir nonra sabana tu nakakana dar sucha mata kasali bu suna taron singilem ko mbata ni o nanu go reaching beran to di borongo ekibne do katango tayna wangaliba head of food unit and the Ministry of Health and Medical Services tetap sini pemadali maramatanggali menete sombalam na singa binani kuwa Betakali, nisicungan na burbitaw la lebir na tangon elew na tamarami na taratakan na bibalikan na non tabanua. Ecungan nom itu betul na tamparin bula na non rapabulit. Iyo, baka lawa atu. Iyo. Kaya tabi token ni management di dana vale ni kana se dana food business establishment. Oiran doon mera tak na non tumberi na non food handlers Rani wale may bekito se chikutal nga so na tambana ni Vengara Berto Merna FNU para ni bayad na kami na bibak buliti. At the moment in the regulation, it's the competent authority, which is under the Ministry of Health. Mena nonra tumberi pakararamatay on the good hygienic practices. So sado kertika ni Verna na donang bolong-bolong le bungo chikum na bibal kan dolo kan mi doktor kim ni sambo ndo training ochi gay lebo nang una seng iyo sa chikum nito bano ni na tamba ni Bengaravia radito na banon rabararam tay kiraba bulidi sang ni bakanduang bengo na talarabi na katina iyo refresh training tugo na nito tamba na na bibu kina nonra tumeri chiko na good hygienic practices. Matagal tayo na kento na ito kento ndo tenito na nantito bulimbola membala tambaga na kilimbola and bula kamay abat na bikas na daw lago turma ko ndo na soko sa daka ndo na soko sa daka lebo sor do kuskusima do talita na bika kana so era bang tako siya wa bimbicin go bikim natural dag mandangan ngunya gona nakakana pero to na bicara ker ga epektu kana kenku ya tadi bal sa sinronikana bati sama tinto na sa dubtu lagi baka katar matak naka konang bulan o matal tak mana kaka nango konang bulan naka ningeli baka kata to kana bulan matay sa auto mandangan na kana fresh na ni sa ndoto za kumena bony sa soletal to ko ele na opportunity na nonra ko era na mon so mindingo dar sana
mera na multiplication of the bacterial growth vena kakana yo ndu to kenda nanonda immune system chiko kwera ko so tinengonda so tinengonda ndu so sa tikora na mbolimboli ndona to mat sa tikora vira ra diabetic beka se daptale mbeke to virtiko ni sana sonongona ni viso tari dal sartu kenem sale kata na kakana ni sana multiply tu na we man so mindingor sana man so min na rendo wa bun saranga na to bi mate iyo so ko na ngondo sesanga iyo ko nga ni sale kata na kakana sing kataraptal sa ko nga sale kata sartu nga na kita na temperature iyo sa bato sa sila niya dalam dingding ng tabang taka but the risk is there chika kana risk akena rin bakabuna na tobi mate pamimbinin da duindi chika na nanda baktangin ngin nimbula na ngon sarap kir na gases or na turanga di sale kalsom butir na matansinga iya ke bale sa na numuni pasal nga matanggali bir na turanga sa do mata chubira mera mga longa katik talaga na tinaningon ni sir na bumbu merkana ronga na turak. Saya tahu, bekim ni mana nggak? Tahu nomor ni raya politik na. Iya, na kakana me disambut tanga me banggo sekat kata bina katunga sa menta sa wanga taksara me kuni sa biuchi ko kachuka ni chukua na fridge. Iya. Marro itu kina nangona nga sa biu me kini tumba. Sa sulata la opportunity wer na manu go mera tumbu. Iya. Chana ngona sale sa pasangari sa ambutamay sa nge imbiu tali tu sa kotal nga sa sulit talaga rin darop chinti so sana may nanguni kita alele usara nangon nga sa indo chiko na kena nang na mekan tu na kinangon na sarlile usive kina ko rendo bakabuna na tobi mati iyo so na kami kanini sa kata-kata bulan-bulan kina na don banak totoo mo kina tobi mati portal sumo no ay matagali na sige limni ko bata pa na kona kakan tawitine proses food go santola kina sangai poka botiko tapa membicara lamentini se tapa di maru cakap lamentini santola uji menako kila na kona food label do kila do wale chikina once open keep refrigerated so ko saranga na ibaka sala nga ya ko sa to ka wana kaka wana yolo sana food label ya mendara ni keran do waka muria sa once fisha ni maro binaka biundana container binaka songo biusara bena fridge me ko ngone amera ni tango maka chukana kakana mena be risk ko na ni wabuna na tobi mati non luai ko ko tarong mena ka daro na ko na juice na vabe sona ka me woro ta ka meraw ni ndo kina na listen ni ta juice to ko na sanga taro binaka ni singire ko matakali naka na neto la na yo bakala nga na kya na bakrota kimena ko na tin leta watike na business registration me baro tek nga miya sange nangole nga virtu na ko kato kaya ke chiko bana council ke wakabul tek tumba ke subak sa nangole virtu na sub city council no to health department la ko ikana tiko ikana form roch na form na 25th kena 26 schedule kona field tek mekina na no mo license type kena no mo fees yuksana ngai kota mai be keto kaya baka kuchuga suba but kaya baka kuchuga ni baka na sino no sorry sana soso mitok nga virtu na neto revenue collectation ito tambana na walimbula so makino mo leseni sana ngay ranyo kaya baka binakatimurtang ko tumen tamani bang revenue sor kaya sana kaya sabi ko tanga mi bang doon bitito isuba koran ko kaya may numero city na numero natin kaya na numero business registration kito sana ngay may takaba na numero leseni sana roster mo may para ramatak no sana kaya baka binakakuha na kito silewe ko na kanya takaba totoo buti matakali sabi tarung kimin na taro sa taro talaga ko na makete pero na nawe kandaro bulita kinduru kambeka bikim to manasa sa para na bulita kim mango se nasa salu may na nondaru para bidu ko bulbula manati asawa wata pa na numdubing garabi iti talaga lomani wanga lomani wanga ni sarvanu se wanga ni biso irna wanga ngara so kutungo biso kaya kingo intalen services ngo korang itungo wata pa na wanga ni sarvanu kekelemai Dobing kartala kina. Iya, tanda chikito. Iya, tawag ni sarwono at chikorte nito quarantine team. Korto chikitala ngo isuba na wanga kaya la kumai ndo board taka wala ko kinang tambani bula
menale check tak kona na hay na sabsabar ke na veilau tale soch na quarantine katanga kina check tak non raval ni kuro again ko ya non ra kena sto tak chikuna kakana na temperature so tak kina kakana kara ko irna interferes ko talanga era makalisen so ni makalisen juga ya sa chikina kita nando na kena le check non freezers na storage places na hygiene kam tanga na wine na kena chiko la ra kena baru tekan kakana wine sabsaba na valililay metiko kung taman di bengaran kaya dole inspecta ki vertoni to health inspectors naran dongay soliki na lisenye na daba eroni na iwatangan sa na level daba ni nono to sang ikaw ay ando na company raw ni indo soliki na notice siya di sole notice mesong na so kunyanga Pinakai atu ni keto sandole inspect nga bango bali to nilao eto ka kin dona den notice na abatement notice at the moment nga keto sare de ken ni sale una unhygienic issues sa tu sarane ni to sole nandon dono na abatement notice ya nga ibato chikona depending on the risk ya baka keto re ni sale nga saranga baka lebu na ituba kini ya ni bengarabe na bono ni bakrate kina kakana saran so sara 24 hours apa to nga balikan 24 hours okay la ni bida na mother site so tin to operation papia chikume bana media kana songa kona chikuna abatement notice sa chikuna closing order so na abatement notice na ngono to tole andar ka kaya kaya karanga bridge taka sana chikuna nito lao ka kito bawo yung actually nito officer sara train tak chikuna prosecution so mersa na do ko tadak na nito kisi na matawile wai kana ngono go sabi dato na nito kisi kito sa bawo yung actually DPP ndo kito chukir tantambanyo visa and now kana sangay chikumera ni talera rama na nilipon Pamuri nga nakaya doon may pamuri Waka ba naman kabuka? Waka buka talaga dito quarantine team juga suwa chika talaga inandi on a port of entries. So ATS ni do barata kana kakana or to talaga to lay sanitaki chika na no to food safety management system right or how they manage all the food safety issues but na no to barata kana kakana ni wanga buka kere karto no to inspector na kila ya to sa tikumila na to watangin ni baro ta na kakana na chika to health inspector na di airport or to inspector na buka kaya baka kinabili ka na inspector ko ATS kendo na issue sila sa tigol to nito tama ni garabi na wanga gordo chiksa na loma ni airport ana kaya garabi na lomi labi wanga buka kaya ko la kumaye hotel sa tuhan no na hotel tanga bango singa toka or to singa toka health office kaya to karta na hotel kede nonra lesen or na hotel nonra dongo matuta kana kaya nonra bulye na training balata kaya tamo mai chuna tourism industry niyo nero kono mi talaga nondo matinitu gor sa ato iyo o matinitu turong na mgali so tadilala no turong asa dormi talo tatako matini libro kay tunin dormi talo kiri ka pamani to langono ni ngalala rani may dormi talo na buni nurutang bimbi era buni kakana na kaya na ba rotaki era na production line kakina na kaya na maroi kakina na bikata na kaya nonda may bulia nonda lagi ba rotak rota ba sangar na kaya na maroi talanga rimbimbi menda na kilati ko malete ni esangin suka na bikato to ka meron ni dua meron taru ka na melabi mateso karon ni bito bike ka da ba lol ta kana no di tabe dua leli ni bunwa o mo teni tuturon na bikenda and buku ni World Food Safety Day ka na ba dirti ko en city suka melo toka en ni mo mata man dikina man kan na ikachika toli singa girmit center yo mai na diwa kina ruana kaloko kito visuri tikan ba bibino ni ngoleani menile wakararam taki kena toko ni na celebration na makingo na city ni suka me loto kai loto levu mo sal vitar tarbelo me lenu no ki bekim do volleyball pag bandi tal madangani ko ke ba non kunru iyo sa nito level 3 na Mosi House na nito namba ni Taliboni sa tiko na 990-4144 na mobile na landline na 321-5190 321-5190 batay na 1104-144 990-4144 batay na 321-5190 do talaga ni ngandra mo ni barita kin berita ulan do vitalo nakabale atu wabi nakabale lindo na ngauna bango barutaki me lakina be bakarara mataki sabang ni mtenga ni weekend keda na nando boli taki nando barutaka na kakana mendando kaya kandaran so litikin manda bina kaya na kaya barutaki ba sabsaba na nando practices na food safety ngo na kaya na ilu na responsibility ndo kami
va kana rai tu me va ka me ni to ngana tambani bula sana mengara na ngona go me na WHO kana Food and Agriculture Organization sabi so me na baksamya it's everybody's responsibility santi ko na matentu tigo tal tambani begara matentu ki me taka bat sange chiko kanda len wonua ho sibir nando wol take Bakara ni bichingana kana baru tekna kakani saf-safa me kono to mate me ko tangani badan ta kana health system ina non to banua so ndatatango makitoka ni semberia na to mate so prevention is better than kiwa me usonga tembenga kina wa mazal ana single binak ni kwa turangan marama to borong si bonan to bulang ho mote ni maru takina na me bagita vitiko viketa marama tangali taino wangaliva na head of food unit and Ministry of Health and Medical Services marama itoke marama ngonin dondua me tambetani tutungo sama rutak saraboli bo marama tangalo na pinga rabitiko kibe keda to to leno bono andar bolo lebu tigo bua tuno kare sama rutak chiboli bono bolo timatan en kiana garabitiko na itabi bakata kata itabi lebu era no andar marro ina leno bono na bi kaiso en da bangata ka na matagali lain katalau na baga singlebu wataki na baga ka matagali baga ni binaka kalunga chiko na garabitabi era tambana nimbula era no andar bono na vale besar kita la kerusan mate tokina na makada baga rima malam na madau tumai go kurmundu kena nonta vulangi taino wangaliwa ne kalunga tamanda. You can bake it when you want, you can eat it